Misunahu jud kuikah bid alfiyah jika hafal. Kadang hayu kamu olah jika surah bab istighal. Misu hayu bayaniyah isti'arah ji pegahal. Mantek mitu hana tetah jika syarah surah jadal. Kadang tauhid kakun mudah jika pegah dalil akal. Cuba atu dum qadiyah niki rubah dum nasyakal. Nyoka ngaku ahli fiqah tiba nikah baru halal. Nyo mudarat dekat lidah hukum etah dalih kadal. Nyo tasawuf ka menggapah waba Allah pukuh bekal. Hakikat gubri nafah cina surah lipih debal. Misi hadis Rasulullah jud kapilah di padasal. Kiban hadis yang sahihah, kiban nisbah hadis mursal.